Welcome to my channel Nuriasa 12 Sagala Daya. Oke guys, jadi sekarang kita jajan cimol bojot yang viral di Sumedang ya. Langsung aja lanjut. Nah, ini proses eh, apa bumbu-bumbunya tuh. Jadi kalau kalian suka sama yang pedas-pedas silahkan dicoba. Ya. Few moments later. Dah ya cimolnya guys. Habis guys, mantap, asli ngeunah ya bu. Bisa badai meser, alamatna di Jalan Gudang, caket SMK Yadika, sampingna Payunen Alfamart. Cukup sakit wae. Goodbye, kewe tinggal di video selanjutnya. Tong hilap subrek. Oke.